رش قدر من ناوی و پرسی لبر رشتاقا مزگفتا گند شیخان لدستان ساتلا آوه لأنیا سر 18 سالی قرمچوکن پیرن نافسره من ناوی و پرسی بگوتنن فدیوک لگل لباتن لیون لرزوک بس خدای تعالی فرشا لميجا صوفي خليل الدين وقلاتينا بني جند شهد فان كلامو نظران بون من ناوي ويبرسي لبيان تربزان برتي من حالي ويبرسي بحفت دلين شوتي كيشا تربانشي ولاتي سرحدي بجن بلندا بني چادرا راسري شكفتي مشوردكا اني قمر راکر سر خوش برخواه نگر یا زارو زمان برسواند بچاوین کل دایی رش قدر ناوی من رش قدر سال 1973 اندل باطمان حتمه دنیه من خواندنا خواه لدورین مینا باطمان مصر يعني جو قرطلان فارقين وأدني كريه وتمام كريه جی سال 1992 و حتی نه کاروبار روزنامه‌گری بردوام دکم. بنابر 8 سالان من روزنامه به کوب زمان کردی درد کردن ولات آزادی ولات کاروبار روزنامه‌گری کریه. بیشتر جی گله کوبارو روزنامه انده حتی جماعتیه لگورو هزو درفت آخوا من حول دایه کو زمان کردی دوان کوبار روزنامه انده جه بگره حتی نها گلک برهم درکتنه برهم آمنا یکمین فلیتی خطو سال 2001 دناو وشانین پیریه ده استانبول درکت و piştire Gerra Penusi و Karapete Haço Kürt halk türkülerinden seçmeler Vedaviye çar kitap hevre derketin hevir tırş kitabamın, teybamın filite kutu çapa duyan و Karapete Haço Vergera Kurdi her vaha mecbur kir kitaba لسر هنرمند نابودن شوان پرور بنابه بیر دنیا وزانه شوان پرور جه وشانن المای استانبولی چاپ بو جه کارم ببیجم که سال 1992 حتی نه کاروبار روزنامه‌گری و نویسکاری بردوامه ده فلیت خطو ده که اف چاپا دویه من دستیم ده 20 کلام و 20 قومین که حتی نها جهلا دنگ بیجان، گورانی بیجان، ستران بیجان و تنه گوتن لی گلک کم جوان کلام و سرپیاتی و قومینان هاتن نفساندن گلک کس بحثوان سرپیاتی و کلامان تکن لی مخابن که کم جوان هاتن نفساندن آنجام کارم بیجان قط نه هاتن نفساندن من خواست که بنویسم نتنب اوی برهف کرنا کلامه هر وها اف کلام چوا قومیه لکودر قومیه دناف جواکه که چوا ده اف سرپیاتی پیکاتنه ام بیجن کلاما عشیرین کو اف کلام جناوان درکتیه هر وها ام بیجن بحثا کسی کی تکرن قهرمانک لهنگک تکرن اگر مخوگهان دبوان به نویه وان زاروکی وان را اخافتن هات نکرن گوتوبیج هات نکرن تیده اگر از هنک بحثا کتابا فلیتی خطوب کم هر وکی هاتا گوتنج 20 کلام و 20 قومین هم پیکتی اگر هم بیجن کی جانه اف کلام و قومین شر و کلامک جهرما غرزان شر پنجنارا و علیکان خود سپارتنک لدیر اخترمان جمتران ایسا میرما فلا و علی خولا غاسی ربری کاروان و پوستیا دولت امی گوزه فاتحه 7 باجاران و فرماندار ارتش جنان
گنج خلیل و عدوله کوزکارم عدوله وکی جان دارقا کردان بنافکم جبرا کوجیا ناو عشیران نمونه کس سرت امین پریخان عبدالله ابراهیم عمی گوزه باو فخریا بو نمونه گلک کس گلک سترام بیش دنگ بیش کسی انج ریزه جی گوه مروف بحث بکه و باو فخریا بناسن لبل باو فخریا يعني هاي اوانج كلام باو فخریا هبه لی باو فخریا کیه لکوجیایه دنافشرت و مرجن چوادجیایه سرپیاتیاوی بچرنگیه مخابن ام چند دنگ بیجان و چند کسی نافسره نحسبين كسك نزانه جبر ذي كيجي من دلها كو از ذي كلامو قومينك و لبامن كلامو قومينك قالك بالكيش و انترسانه جبو بينرن كرديكي بخين لباكوري ولاتي ما نخاسم جي الهرما غرزان كسين كو جي باوي فخريا نهاي دارن انگو گوداري نكربن كيمن لی او بگشتید نوا گله هرمه ده وکی شوان یان جی گاوانه کی تیزانین هر وسا اف جامرهانه د گوتن و کلامن دنگویجان ده وکی سوار گیجو در باست به گیجو ناوی هسپه باو فخریه لی باو فخریا نه شوان بویه و نه جی گاوان راسته سوار گیجوه لی او خودی گلک تایبتین جهرنگه جی جبر ویه که امدوه نویسارا خوده لگل تواهی کلامی جی بدن وان تایبتیان جی باو فخریا کی بو؟ دسری ده امویناس بکن باو فخریا هم سرک هم جی مرخاص عشیره رشکوتان بو جمالا فلیت قطو بو ناوی وی راستین صبری حجی محمد مستی قطوه لهرما غرزان ده گلک شر و قومین ندجی دولت ده کو بسرفرازی پیکاتنه جی گرتیه ده سرلدانه که کل دجی روما رش پیکاتیه ده صبری لگل برای خواه یحیی آنگو یحو لگره بلیدر ایریش دبن سر لشکرین دولته و توپا گران دست سر دکن لیجبر که نکارن توپه بدن شغلاندن دف جبر ددن صبری حجی محمد آنگو بناوی خواه دنگ ودای باو فخریا بسالان لسر چیان قاچاقی و فراریا دولت کریه گاوا که دولت بره عشیرین غرزان بوتان و دیاربکر دا بنخطه و او فرمالو کرن صبری جی تاوی عشیره خورشکوتیان درباسی بنخطه بو لیوی آخا باب و باپیران جی ند ترکاند و چاخا کو فرسند و مجال ددید درباسی هرما غرزاند بو پشتی کو افیوان درکت تف بهوره و گریان سرخطه وکی جناف جی کفش دبه فخریا کچا صبریه لو ما جی وکی ما لجور دیار کر صبری بناو باب فخریا تی ناسین فخریا گلک سالان لقبینه آنگو بشیریه کوبسر باتمانه ویه مایه و گاوا کو از هید نه ده سالیا خوده لقبینه دچون مالا باپیر خو گلک جاران راستی متا فخریه دهاتن سه چار سال بره متا فخریا لگند شربت کو نزدیک باتمانه بو چوبر دلوانیا خوده لگوری مالباتا وی صبری آنگو باب فخریه جی اف سی 35 سالن کو رحمه خوده کریه امورن سر پیدابونا کلاما کو لسر باو فخریا هاتیه چکرن دلی کچکه که فلاح لسر باو فخریا هبیه کچک به حسن دنیای وکی روناهیه هیوه دلال بیه هر چقاس کچک جباو فخریا حز دکه و بدهان کلامان لسر وی چه دکه و دبیجه جی هایا باو فخریا جیتونه کچکا فلاح بسالان دکلامین کو چکرنه ده نه ناو خواه گوتیه نه جی ناو صبری گوتیه دکلامه ده بتن ناو باو فخریا بلیف کریه لگوری دنگ بیجن هرمه کچکه بده مقامان کلام لسر باو فخریا چکرنه پشتی کو دسر چکرنه وان کلامان ره سال و زمان درباز دبن و ناو دنگ و کلامه بسایا دنگ بیجان بلاف دبه باو فخریا نو ته درتخه کو کچکه کلام لسر وی چکرنه یا راستی بوان رزکن وکی باو فخریا که یحو تورن مالا عزو صبری ته درتخه کو کلام سروی هاتنه چکرن دناوا گلده گوتنه که کو باو فخریا پشتی کو جوه که هایدار بویه وسا گوتیه هگر من بزانیه کو او چند دل ویل سر من هیا من او محقق شخوربانیا نهاجی انبالا خو بدنه کلاما کو مجده دنگ بیش صالح خوبینه گرتیه باو فخریا او بهار وقتا جوتا جخيرا مالا خوزيه خودره من سر خودانيا سرچوك باو فخريا من كل درد رزيل تير جيره بگوتا
باب فخریا او بهاره جکلا دل مره خوش بهاره من دی باب فخریا که حو تورن مالا عزو جمال درکت الگیجو سواره گیجود بن باب فخریا ده دینو هاره درکت کوان قیره بسه دنگان کر هواره من نظام بو باب فخریا که حو تورن مالا عزو جتلی و پیچین خو برینداره از رابم خو باوجم تورو بخت هلکار فلا وی حکیمی لبخت تو خدمه برینم باب فخریا که حو تورن مالا عزو بکوینه بعشق دله برو ممکن من عبدالله خودش برینم باب فخریا را بکه پیش درمانه باب فخریا حیرا لمن هاتی ایوارا اینه از رابم جی باب فخریا که حو تورن مالا عزو دینم لکوچکا جوری الایوان الشانشینه از خو باوجم تورو بخت هلکر فلا وی حکیمی بیجم لبخت تو خدمه برینم باب فخریا بکوینه برو ممکن من عبدالله خودش برینم باب فخریا را بکه ملهما لسر برینه باب فخریا حیرا بجنا تزراوه جکوکا جخوخا خملاندی مروجه سیجارا پیگرتی جعشقا دل رزیل بسر خود داوشاندی رابه سالا ایسال بدست من خمشه من کارغزالا شخوره بگره بروینه باب جخطا سوری ناو عربین لیل دقاندی باب فخریا حیرا چمو چمه بشیریه زوزان خوشل آرزم ایرول کوچریه چخاز زواجا بدل خوشل مالا باوه لسر هویه دست من خمشه من کارغزالا شخوره بگره بروینه ببل هویه باب فخریا حیران چمو چمه بشیریه کلکونا کلکا خبردان دو گمیه جخیر مالا خوزی خودر حکومت جمهوریت فرمانا مجرا کرا از چند سالکا به باب فخریاره به محکوم سر چیه من پیر سر خودانیا سر دارا میراتا مودولیه باب فخریه حیرا دورا کانیه دورا منه بلا سر حفت باب من بخواه زنده من تف بازنه از چبکم جر آویل ملی منه باب فخریه که حو تورن مالا عزو لبنیا کانیه تیه جخوره الهویا منه ترسا من هی جوی ترسه یکی دربک لبجنو بالا باب فخریا که حو تورن مالا عزو و اوجی ببه جرمکی بکوه سر ملی باب منه باب فخریا حیرا چمو چمه اومریا بنرش خورل سوریه الکریه برخو میا من دی شوا نیوه شوه دستکی سار جمدی لناوا تاخم سنگو بره مگریا مگوخه باب فخریا بخیر و سلامت لخطا سوری جمحکومیه جفراریه لسر چاوه موه داگریا من نظام بو کچکا شوه بو بمکنیا سرپیاتیا باب فخریا بوی اوائي بو کو گلک سرپیاتین تیده بتنا سر خواه گلک بالکش و انترسانن بو نمونه یک جوان امه گوزه کو امه گوزه لگل دو هوالین خواه دکوین کوسکه دستو پی خواه قید و زنجیر دکن و دبیجن اجبو کو کسک جوان نرده دبیجن بلا مرنا مهبه روا متنه به جبر کو ناوه روه پیس و گرانه برال پی مالباتا باوه ما مکوه هر وها گنج خلیل و عدوله کو فرید جیم گفت گنج خلیل فاتح حفظ باجارانه عدوله فرماندار ارتشا جنایه کو دکوه پی شوپ و ریچا اسمامی خواه کو اوجی گنج خلیل و سی روز پیر زوجه پشتی سی روزان ویدشینن سفره کد بیجن فتح حفظ باجاران سرملته و دوی توری فتحه پشتی فتحه هرکس ودگره او وناگره و جبوکو عدوله بچپی جلو برگه زلامان خود که و جخوره ارتشک جنان آواد که جلو برگه زلامان واند که و دیچه و جبو دیتنا گنج خلیل او جی سرپیاته که گلک انترسان و بالکشه لسر نویسکاریا کردی هیوی من گشن استکارم ویا بیجم سدم جی هنه یک سدمان اوه کو براستی جید 15-20 سالین داوی بتایبتی 15 سالین داوی پشتین ام بیجم پشتی سالین نودی نوتو دو نوتو سی نوتو چار حتی نها برهمین بزمان کردی کو درکتنه دبکو جبرهمین 200 سالین داوی کو درکتنه زیده تر بن کارم به حسانی ببیجم کو دوان
15 سالان ده احتمالك يعني كوج هزار برتوكين كردي زيادتر نبنجي يعني تقريبا نزكي هزار برتوكين كردي دركتنا اف جي شانازي وكيف خوشيه 10-15 سال بره دماكو يعني تقريبا 10 سال بره دماكو مكارو باره روزنامه‌گری دمشان روزنامه‌گریya کردی gelek baş te biramın ku berhemim Kurdî dahatin berdestê me gelek kêm û asta wan jî gelek nizin bû piraniya berhemên ku dahatin weşandin û asta wan piçek baş bû ji girtîgehan dahatin lê wekî dî gelek kêm berhemên Kurdî dahatin berdestê me îro bi sedan kes bi vî zimanê dinivîse her çi xas li gorî şert û şurûtên şert û mercên dünyayê kêm bin jî di 15 salên dawî de em dikarin bêjin ku pêşveçûneke gelek mezin peyda bûye gelek kes bi vî zimanê dinivîsin kesê nû derdikevin ev jî ciyê şanazî û serbilindiyê ku her wiha nîşaneya vê yekê ku di rojên pêş de gelek nivîskarên ku bi vî zimanê dinivîsin bikevin jiyana me ya kurdewarî û pirtûkxaneya kurmancî Kurdî dewlementtir bibe. Ez di vî warî de bêhêvî me. Melkemotê Kulê Gava te terka min da Melkemotê Kulê hate serdana min Gava te dilê xwe ji min da alî kûpê xwînê fermana min ra kir li bin siya dara hejîrê daçikan sêdara min badil hewa negotine pêşiyên me mêrkê xerîb kore Siûda kuştiyan tune ye îro xerîbim Siûd xwe ji min daye alî lew hem korim hem jî kuştî gelo heye ku tu rojekê vegerî heye ku awrên fêlbaz û çavnebar dîsa nezerên sotîner pêşkeş bikin min qayîle heyran bes vegere roja ku tu hatî bixêr bi bişirîna xwe yê ziraf ku di wê bişirînê de awazên dengbêjên xerzan veşarîne êdî qasidên zilmê jî bên nexeme pênc pereb xûna wan nadim bo sedema ku tu hatî di zarokatiya xwe de gelek caran dengê karapetê xaçû dihat min lê heta ku belgesela rojnameger Mehmet Aktaş di ez neşaşibim ne TV ve an Medya TV yani televizyoneke Kurdî de derneket û ew nivîs ew belgesel an jî nivîsek li ser karapetê xaçû nivîsa wî dîsa di kovara nûdemê de çap nebû haya min ji karapetê xaçû tune bû yani min navê bîst bû lê min nizanbû dijî anna piştî ku min bîst ku karapetê xaçû dijî di belgeselê de hinek peyvî wî gelek tesîr min kiribûn min got dünya jî xirab e ez ê vî camerê bibînim û ez ê pê re biaxivim ez ê pê re reportaja bikim ez neşaşibim dawiya sala 2000 bû yekem car ez çûm Erîvanê paşî sê carê diçûm çar car çûm cem karapetê xaçû beriya ku rehma Xwedê biket 103 saliya wî de dîsa em lê qesidîn bi rojan em li ba hevman û bi saetan em axivîn bi saetan kilam ji me re gotin û min gelek materyal berhev kirin û ez vegeriyam Stenbolê û demeke Kurd te kitêba karapetê xaçû çap bû ji ber vê yekê ez gelek kêfxweş şanaz û serbilindim ku min kesekî dengbêjekî bi navê karapetê xaçû dîtiye ez li balê mame û ez pê re axivî me û paşê jî min kitêba wî nivîsandiye karapetê xaçû ez hinek eger behsa wî bikim bi rastî jî eger ne ermen bûya yani jî em bêjin ser Kurd tenê yani ser Kurdan negota li gel ku ermen bû 105 sal kir gava rehma Xwedê kir sala 2005 lê 95 salan zêdetir hê zarokatiya xwe de
bi Kurdî kurmancî kilamên Kurdî gotine û li ser Kurdan gotiye. Eger ne ji bo Kurdan bikira, ji bo miletekî dî, ji bo qewmekî dî bikira ve îro peykerên wî bihatane daçikandin. Lê mixabin ku karapetê xaço birçînir. Bo nimûne li gel ku dê û bavê wî di zarokatiya wî de li ber çavên wî li gundekî em bêjin Batmanê Bilêderê li Wirçê bûye. Jiyana xwe ji dest daye jî dibêje ji min re digot xwedî û xwedanê min kurmancin lê 5 milyon kurmanc nikare min xweyî bike. Tesîrekê gelek mezin li min kir. Karapetê xaço piştî têkçûna serhildana Şex Saîd demoralize dibe wekî gelek eşîrên dorhêlê ji alî moralî ve têk diçe. Rojek piştî têkçûna vê serhildanê xwe li binxetê dixe diçe Sûrî. Û careke din jî venagere. Li Sûriyê 15 salan leşkeriya artêşa Fransayê dike ku wê demê Fransa li Sûrî û Beyrûdê amade ye. Lejyonerî dike 15 salan. Li wê derê dizewîce bi Yeva xanimê re paşî zarokek wan çê dibe bi navê Serop. Serop jî dema ku ez çûm Êrîvanê 65 sal kiribûn. Vêga belkî texmînen dora 7 sal ye. Karapetê xaço di 25 saliya xwe de em bêjin terka axa Xerzan, Batmanê, Diyarbekirê kiriye, derbasî binxetê bûye. 15 sal ûr leşkerî kiriye. Piştî 16-17 salan Yektiya Sovyetê bang li Ermeniyên diasporayê dike divê êdî Ermeniyên bixwazin vegerin ser axa xwe. û her wiha Fransaya ku li Beyrûdê û Sûriyeyê rojek êdî wê ji wê derê derkeve fermandarê artêşê derdikeve ser keştiya xwe gemiya xwe gazî dike dibêje ey leşkerê min vay em ê vegerin Fransayê kesê ku ji min re leşkerî kiriye bila biferme derbasî keştiyê bibe ê ku dixwaze bi min re tê bila were ji îro pêve ew êdî hemwelatiyê me wê welatê me bijî kesê dixwaze bila were. Karapetê xaço jina xwe û kurê xwe ku wê nûçe bûye difikirin gelo em herin Fransayê an li gorî biryara an jî banga waziya Yektiya Sovyetê ku gotiye Kurdên diasporayê bibore Ermeniyên diasporayê bila vegerin Ermenistanê. Lê biryara xwe didin dibêjin em ê herin Ermenistanê. Sal 1946 çi tiştê wan hebûye difiroşin û biriya Behrêl keştiyekê swar dibin diçin ser Batûmê re berê xwe didin Erîvana Ermenistanê li gundê Solxoza Çaran bi cî û war dibin. Sal 1946 heta sala 2005 ku Karapetê xaço jiyana xwe ji dest dide li wê derê dijîn lê li gel ku 8 sal e ji van terka van axan vî axê kirine Xerzan, Batman, Diyarbekir çawa ku îro ji wê derê hatibe bi kurmanceke xweş spehî daaxivî hesreta wî dîtina axa ku lê hatibû dinyayê bixwe bû ji ber vê yekê cara dawî gava ez çûm li gel du hevalê xwe em çûm me xwest ku em ê bîn Stenbolê jûr bin Diyarbekir bibin Batmanê gundê ku lê hatiye dinyayê pir dixwest lê digot ez li tiyara de bimrim mixabin ev xwesteka wî pêk nehat lê min jê re digot mesela tu li serwan de re çi difikirî tu herî tê nas bikî naz nekî digot çavê min girê bidin ji Diyarbekir bigire heta pira mala badê heta Batmanê heta Xwebînê Reşkotan kanî bi kanî gund bi gund ez ê nas bikim. Mesela min hevalekî xweşandibû Batmanê gundê ku lê hatiye dinyayê Bilêder wênê rismê gundê ku mala ku lê hatiye dinyayê kişandibû ji min re şandibû ja min şanî da min got tu nas dikî goka min re eynê ve deyne min danî çûl berî sekinî got ez ev mala min e got ez vê derê hatime dinyayê. Vêca kaseta wî nû derketibû albûma wî min jê re bir li Stenbolê derketibû ez neşaşim kom müzik derxistibû dema bikum dayê wisa min got niha kêfa wê re filan yani piçek jî wisa bişirî û nîvxemgînî got kurê min got
افزكيم تير ناكن ليلي كشكي افشي عجبا جرام بو تسري مدلي لي 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 مداني توي هاتي مالا بابي لي 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 مميواني تشم بلا كراقل سري لي 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 مدراني تزبر ما ديوانا ميران ومعقولان تذكر مغسير ودي لي 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 في زماني في زماني